Ayo sumangga kanggo baris lanang baris wadon keluarga besan wong plaza iku pengantin wadon aku wedi yen ningan gepekane sing kenceng pengantin wadon ayo kanggo bapak ki beli bisa diilangake dedek bayi demen perasaan suke ganggu yen sedinapi ketemu sinten kini Pak Bos Kurnia Jaya wong plaza keluarga besan Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya kelingan kenang sopaning do bayangin gantenge mungkin inti merasani wong demen anak sing duwe kelingan kenang sopane wong plaza sing duwe Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya wong plaza keluarga besan ayo kanggo bapak ki wong plaza keluarga besan nada santia spesial buat pengantin yang lagi berbahagia selalu Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya wong plaza Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya kanggo wong plaza keluarga besan wong sumur Bandung yang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tangapi kepingi ben kula orang bisa klalen Bos Kurnia Jaya sing duwe plaza wong plaza Bos Kurnia Jaya sing percaya gulaning sampeyan cinta sebulan sepisan tulung kula pilikanan najan ora dikali tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya li bisa diilangakan tetep ae demen perasaan sing keganggu yen sedina beli ketemu alah kanggo wong plaza wong plaza keluarga besan Bos Kurnia Jaya kelingan kenang sopane kebayangin gantenge mungkin demen rasane wong demen anak sing duwe kelingan kenang sopane keluarga besan mangga sumangga yo merenang zakmani sing duwe Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya sing duwe Bos Kurnia Jaya wong plaza kanggo majikan ada santia esotingan apa kanarane ta oh ya Aira Production wong plaza gabung bareng ZP Audio
Bos Kurnia Jaya sing duwe pohon duit wong Plaza keluarga besan sepisan maning jawuraken sing biruan Pak asik asik nada Santia kayak nama kegilaan kini pengantin waduh nenganan wedi Aira Production yang kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepribe kula ora bisa kali Bos Kurnia Jaya Wong Plaza Bos Kurnia Jaya Wong Plaza Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya Bos Kurnia Jaya sing percaya bulaning sampeyan cinta seulan sepisan tulung kula pilih kanan najan ora dikana tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin Bos Kurnia Jaya li bisa dilanyakan tetep bae demen sampe Pak Bapak sampe ya pegel ya Pak Bos Kurnia Jaya belum habis Bos Bos Kurnia Jaya yang punya Plaza Wong Plaza Bos Kurnia Jaya keluarga besan kilingan kenang sopan